Mokhuduthamaga wa di-radio tirelo kgasong ya Aforika Borwa a re botsamaisi bo tlile go akanya ka tshitshinyo e tlileng ka ntlo ya bogosi ba Amandebele. Fa ba ne ba le mo puisanong kwa Palamente, mogasi wa bosetšhaba o rile tshwetso e tsereng ya go fudisa Ikwekwesi FM ke tsela nngwe ya go tokafatsa maemo. A re go fuduga go tlile go bolokela koporasi diranta di le R600 ka kgwedi, mme seo se tlile go tokafatsa maemo a matlole. SABC e begile fa e latlhegetswe ke diranta di le dimilione di le 7 mo ngwageng o re tswang mo go ona wa ditšhelete. Idea about moving Ikwekwezi to Auckland Park has nothing to do with the station's delivery on its mandate. The station, we believed, could still deliver on its mandate because our strategy right now as the SABC is to grow these radio stations and make sure that their audiences are able to follow them. Re sa le fo kemedi ya ntlo ya bogosi ba Amandebele ya re SABC e dirile phoso ka go se ikgolaganye le bona tebang le ntlha ya go fuduga. When you look at the background on how Ikwekwezi FM was moved from Auckland Park to Pretoria, it was during the time of the reign of King Maisha the late and the current King of Amanala, King Makosoke, where there was a king delegation that have been fighting for years to say all the radio stations, particularly those who are speaking our indigenous languages, are in their provinces where their people are based. It was only Ikwekwezi that was still in Johannesburg. So that war was won in 2004. Khabagare mokgaratlela setso wa Mandebele ene ile mongwe wa baemedi. O rile le lemela isindebele le lona le tshwanela ke go itumelelwa fela jaaka maleme a mangwe mo nageng.